لوی باجاری 19 تیر سال 2012 دا چروسکا یکمین یا شورش دست بکر. باجاری کوبانه کو باجاری یکمینه کو کراسین آزادیه لخوا کر و نها هرم باکور و جلات سوری با آوائی کی آزاد و دموکراس جیان دکن. اف جیه یکمینه که رژیم باس هاتی رزگار کردن هاجی بویه جیه ریوبری خسری کانتون فراتین هم در باسی و نوانده ببین گل هبسروک کانتون بریز فرحان حجایز لسر گرینگیا پرگالا ریوبری خسر که خود دسپیر نتوا دموکراتیک و جبو آلوزیا و پرسگریکا روجلات ناوین و سوری پروژه هری گرینگو گنجاوه. يعني براسي بشتي شر جهاني يكمين وديامين يعني كل هرمي هاتي شكرن يعني انجامي وشري قالك تشتي نخوش بخرد هرمي دا چاندن يعني قالك خريطة خاچره هاتن داين نلگوري برجواندي ومصلحي جواكا هرمي بود هندر دنيا بتواي دا همان يا هري اساس هندر رجلات ناوين دا يعني و ده هندر سوري دا هندر كردستان دا يعني قالك اتفاقي هاتن شكرن او اتفاقي لغوري كيبون لغوري مصلحي يعني براسي كابيتاليزم مودريت يعني لغوري دولتي هندر شردا قازنج كري يعني لغوري خوفا مثلا بيكانين يعني نلقوري داخوزو مصلحة وبرجوانديين قلن هرمة يعني برفع كيجي يعني هندر ويدا وقت جبو خا نقدانين يعني دولتين هرمي خاصة ودولتنا ديار بكن قويم بكن قرو بكن داكو كانبن برجواندي خدري ودولتنا بيك بينن همان وقت دا اتفاقي كو أوا دولتنا تدا بزيفرن أو اتفاقاتنا جدانين يعني براسي بشتي شر جهاني يكمين يكو دولة ترك اتفاقية مودرستي دا استسلام و اتفاقية قاهرة 1921 دا اتفاقية لوزانة 26 اتفاقية صفر بيستان دا يعني او اتفاقيات كل صار اساسي انجام شر جهاني يكمين هاتنا شكرن و شر جهاني ديوامين دا هاتا تكسكرن او پارچابوني دهندر لاشي رجلات ناوين دا يعني لغوري مجارة كدن ام دوباره بكن لغوري برجانده ومصلحي ودولتانا يعني تندر فردا دولة هرمي براسي سر هاتا تاكس اعتماد كرن وقت دولة تركيا وقت دولة شاه ايراني امانا وقت بكشي دولة كنت هندر شردا بسركتن بكشي وامبون بكشي بيك انيني برجواندي وامبون يعني جبو بيجي قالك اعتماد سر كرن يعني ايه هري كنت فردا زرار دي قالك بيكاتين هربي بود يعني ملتي ارمني بو ملتي اشوري بو ملتي سريان بو ايه هري سركه ملتي كردستاني ابيا يعني بشتي شر چال ديرانه بشتي اتفاقيه قصر شيرين كو كردستان دو پارچا کرد سه کسبی کو دا کردستان به 4 پارچا کرد به 5 پارچا کرد يعني پارچا کی دني واندا ناگورنو کاراباخ تاوی روسيا سوفيتي کرد يعني بروي كيجي آنها روش هاتی بناوی يعني بهارة عربي ونظام ناوی چه گهراندنه دندر هرم دا حاجت هبو يعني که اف هرم آوره گهراندنه مصلحة و برجوين دين دولت سرکفتی شر جهان یکمین و دیامین دا ده همان وقته دا برجواندین پیکاتین هرمه یک جگل کردستان بو يعني حرکت آزادی دوردا يعني جبو برجوانديا ملت كردستان قالك قايبي وشهيد ونيرين وكار وخبات وبينجو وهناك سال بينجو ده صارن ده هندر في تفجري ده دابك كان بإرادة خلق كردستان درخ هولي او كردستان كدغو هاتي و شارتنا و هاتي بن چاف کرنا و كتي غوري ومريه او كردستان احياء كري ده هندر سوريا دا
يعني او تبلهوية كهاتي شكرن شر بيكاتيان هندر سوري دا خاصن پیش تا بدن تنه حرکت آزادی تنه نیرینا یاکوب جواکی دا گریدایی د شخص شورش روج آوادا شخص 19 تیرمه خواستن خطا سیامین هندر دنیا دا هندر سوری دا و هندر دنیا دا خیز بکن آچق بکن آشکره بکن دا کو سر اساسی و ایرادا گلان واره آوا کرن خو اساسا 19 تیرمه نه تنش بو گل کردستانه بو تباهی سوری یعنی و آوا کرنا ریوبریا خسر یعنی وک تجربه که ازمونه که جبو تباهی گل سوری دهمان وقتی دا تباهی رجولات ناوین یعنی دا که کاره من سر اساسی و ایرادا جواکی وارد درخستن ایرادا پیکاتیان وارد درخستن ایرادا گل وک خواه جیان بکن نه وکو او دولت چاف سور دخوازن وانا لگوری خواه پرورده بکن و لگوری خواه کدی بکن یعنی ونن خودی کن یعنی اویا براستی گلک تمند بی وارد هاتا داین یعنی گلک خبات جبو و هاتا کرن یعنی ایرو بیشک و شبه تجربه ریوبریا خسر یک سر اساسی شورش 19 تیرمه خو دیار کری ایرو وقت تجربه که بناو دنگ تین آسین تبی که ماسی و شاشی و تبی شر و بفشونی کل سر ریوبریا خسر هاتی کرن شر جبهت النصر و شر با چتین کب دولت ترک دا گریدای شر داعش 1014 دا ماه ایلون دا که خواستن خال همبری ملت کرد و ملت پیکاتین باکو رجولات سوری خواستن تجربه 19 تیرمه و ریوبریا خسر تک ببن براستی ناو نشانه و هاتا اثبات کردن تجربه که کانیل برخوابده تجربه کنیه گل کانه خالدوری و تجربه بجوینه گل کانه وک اراده خواه بصمود بپاریزه همان وقتی داجی و تجربه جبو تواهی دنیا جبو تواهی سوریه بکه تجربه که کاربن یعنی اراده گل تداوره آچه کردن یعنی راستی اویا یعنی گلکی بالکیشه اویا و تجربه گلکی بالکیشه گلک انسان در و حقوق ناس ایکو ما فی انسان دشو پینن بريز وحرمت لهم بري بيت تجربات سكن يعني امنها بشتي اوقات سال تجربه ريفبريا خسر شورش 19 تیرمه ادید که آستا کدن که مرحله کدن یعنی سوریه پشتی گوهراندن کدومها دانزدان دهاتی چی کردن راستی خود دوباره دکه وقت رژیم دیکتاتور خود دوباره دکن یعنی رنگ دنگ شکل خود دوباره دکن لی اما جوهر او يعني او تشاف سوريا او تكبرنا اراده قلانا او رنگ حكومتها ناوندي يا كهري خازل همبري جواكي تيك ببا يعني لهمبري و كارو خواتن كنهاتين كرن ام جبير نكن حركه ازادي لباكوري كردستان رولو دنگو خباتو و كدن وان كداي 52 سالن دندري و چارچوبه دندري آچق کردن اراده گلان دا یعنی همان وقتی دا مساج ریبر آپو 27 ماه شباط دا که کانه بین ختماندنه که هندر دنیا دا هاتی چه کرن رجلات نابین دا هاتی چه کرن و ختماندنه وره چراندن وره درباز کرن یعنی ریبر آپو ده پرزنامه خوینه دا تماما عین وسط بیجه بعربی دبی العتبه يعني جرج ام في عتبه شي يعني تشتي كل بيشي هاتي كريد كرن ام في تجاوز بكن ام في درباسكن يعني او جي شي او جي ادي جرج شر چکداری شوندا لیکوی چکو شر چکداری اراده ملت کردستان هبونا و تثبیت کر او تشتي كود هذا گوتن کردستان نرده و کردستان لکویه و کردستان چیه او ایدیوانی خاشانه کرن تنه ایدی اراده کردستان و بچرنگی وره آچار کرنه نه تنه کردستان همو پیکاتین رجلاتان آوین همو پیکاتین باکو رجلات سوریه ما کری و برای خسر ام به مسئله تکز دکنه اینج بکو جه ارکمه دیروکیه و اخلاقیه و سیاسیه که ام اراده همو گلن باکو رجلات سوریه ده همان وقتی دا گل سوری جی ام اراده وان آشکره بکن او پیکاتین که هیرو زور و زحمتی و تخوازن و تنه بکن آشوریل آلیا کی سوریان آلیا کی یعنی خرستیان علوی آیزیدی دروزی یعنی اونا براستی ایرو
ji erkêmeyî dîrokiyê parastina ve pêkhatiyan de imkanî me da çi derkeve em ê kanibin berevaniya wan bikin. Di heman wextê da wek gelê Kurdistan, wek gelê Kurd em ê kanibin xwe ji dunyê re îspat bikin. Ne tenê yanî niha ew yanî em dixwazin vê tekez bikin. Yanî bi rastî yani belki hîviyên milletê Kurd ê atifî me dewletek hebe me dewletek hebe Ehmedê Xanê jî di 1700 de yani ser vê meselê ew dike. Lê îro îrade werê açık kirin. İrada gel werê açık kirin. Îro şer li hemberî dewletên çavsor û civakan in. Îro îrada civakan gerek werê derxistin. Yani ser vî esasî bawer dikim ku em kanibin vê îradê biparêzin di heman wextê da vê îradê di çarçoveyî yanî pêkanînên pêşeroja xwe ez bawer dikim ev îrada wê derkevê holê di heman wextê da we gelek pirsgirêkê me werin çareserkirin. Ser wî esasî îro dayîn standin bi hikûmeta Tirkiyê re tê kirin ku em kanibin mesela Kurdistanê werê çareserkirin derî guftugû û hîwarê da bi Sûriyê bi rejîma an nû ser esasî ku em kanibin hîwarê çêkin ew itîfaqiya dehî sisiyan ku rêzdar Mazlûm Abdî û Ehmed Şerع bi hevdira çêkirî em wê itîfaqî tekez dikin yê Eşrefî û Şêx Mesûd yê sekinandina şer li bendavê evna yê encamê çi ne? Encamê êdî em rihî dayîn standinê, rihî hîwarê, rihî guftugû pirsgirêkin ku heyî di dirî vî ahûrê em kanibin nîqaş bikin, çareser bikin.